यल लाक्वी चाह्यु वेपी पर्यटक तेत लक्षित याना अत्याधुनिक शौचालय निर्माण जुगदु यल महानगरपालिका पर्यटक तेत लक्षित याना नेवा पहवगु अत्याधुनिक शौचालय निर्माण यागु ख शौचालय आइतबारी से पर्यटक तेत छेलबुला याकु गुदु यल महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन थुगु शौचालय सम्पदा मैत्री वो हलिमे चोंगु अत्याधुनिक सुविधा दुगु नाप अपाङ्ग मैत्री जुगु दाबी याना दिल महानगरिया कठ ठुगु शौचालय देखे त 1 करोड 26 लाख लागते निर्माण जुगुदु